TV. Ebana ntubako idrogwata dipitana ni mubango ni John Kadashietu ntukamureja naru aratwitana mbere kudia twiriungire kurunkadana ntukanaru mubango ni John Kadashietu turiungite nteresha iko na rura nteresha chuka ndene county ya Tharaka Nithi ni no turiungite mubango ni John Kadashietu na nigushana na mwekoro mwenkatha uregwa nkurukia miaka 30 ethirite ari muriti wa ngugi wa thirikari negite nere na ndina mbiriti orithi bwa nguku na mbiriti orithi bwa ng'ombe na kinyorithi bwa ngurwe jajo ndijere ethirite agita na mbere kudia kirithia irenjere mwa kwithira kibangania mantu jawe jagwita ritaya tukenda twitegera muno rithi bwa nguku ra bwithirite bukarino ntu igitenere arithi barabo ingi batithirite bena nguku na nguku ishithirite cina thine kuona wene imbia thitha yake ndatigira ati ena nguku magita Ndema. Karibu sana Flora Mubango ni John Kadashietu. Mbwega muno, thank you so much. Ningukira muno nintwa ku visit mithenya wa umundi na you are my retired civil servant for many years nindarutite wira na thirikari for the last 30 years or so na ndacoka ndambiriria kwivanga in readiness ya retirement ndambiriria kwiga wira uyu wa nguku. Na ndi wira bu wambiririe ri Flora 2016 but then ndithakirwa bando ndi wirani riu ndambiriria wira bando ndi wirani rira ndo ndi wirani ukurutha wega nkina decide gutiga wira kwi prepare kenda mbithirwa ndi na kabiashara gakwa karia nkaruta bandai. Karita eku neri kana kagite kathirire korita bando ndikinyitie retirement lakini rira ndonire wira wakwa wangu kuno kuruta wega ndonire mbukia ari retirement ni tikirite in the government itakwa voluntary early retirement ndajikienu so I'm due for retire next year. Ku miaka 8 wambirio prepare retire ku miaka 8 mbere retire imbio thuganirio ona ati kampambirio rithi bwa nguku na tika wambiriria bungi ugaibwa kurima kana bo mantu jangi. Okay, wambere ni ndethagirwa ndina passion ya kwenda kurithia riu decide nyambiririe na nguku kenda mona kana nkabota na ndia ndambiririe wira wa nguku ni ndonire ni ukuthie na mbere wega later on ndacokire nda venture into wira wa ngurwe na ng'ombe lakini mostly bwa nguku ni biashara ya kweria nene. Na ndi wambiririe no rithi bwa nguku muthemba juriku? Ndambiririe na layers iria si thagirwa iri ya kuthekia matumbi na ndambiririe in a small way nto ndambiririe na nguku 200 ndathie nkiongagirira riu at the moment ngidarikitie na nguku around 3000 layers. Na matumbi maria mbithagirwa nkiproduce makara makiproduce wana nguku ciakwa ni mbithagirwa ndina orders especially Chuka University ni the main supplier for a long time na other secondary schools around ni maguraga matumbi gwakwa even the local people no magiraga matumbi gwakwa so the market is good. Yes. Na muno kiri urithi wa nguku cia Nkara ikwithirite kwina maguri ya Nkara jagaitie mwanka ciringi 500 imbira tumire maguri jo 200 50 30 mwanka cia shoot na ndabo ni ndo irio production ya finti cia layers yethirwe ri goro muno ukona unontwa kugura irio ile expensive na vamwe na ndawa cia nguku at the end of the day na matumbi no mwanka mankibanda. Na igitenere tukona inguku cia nyama wikirite nontu norari ukuthiria nguku cia Nkara nti yana te ora bangite orega kwithira wina nguku ingi ciire kaya u tona ndinkona wikite nguku nyingi cia nyama ni vivetie onda with the Kenchick lakini the demand is very high liu kandele tuembeterere so bando kwena a long line I'm on the line lakini ndivete na kambeterere tentukia kwa kinya kenda dira makambikira nkathi kugira but ni wira I'm very passionate mount mama wira wa matumbe hopefully by January I'll be on. The customers makwa ni mamisira muno maria mengi mambiraga ndatika kurithia matirisa kama matumbe na mankacithire kairare amwanya na ndigitenere ukurithia nguku cia nyama muthemba jo twethira urithitie inguku iriku iwiki ni broilers ni broilers cia nyama na nguku ino ni cithagirwa ire mbega muno turethagia for around 42 days ikethirwa ire mature enough tukinambiriria kwendia at 42 days
but in between kuma ntukerea no tutoretagora nguku ile one day onde between one day onde and the setting dates there are challenges ithagirwa iribo ringi mount mandawa nguku rimwe cia kota kurwara so such things lakini I think no to experience riu at least I would say ne overcome most of them yeah na ndiri ureterwa tuchitwa antukuimwe twakomorwa na ruo kareterwa the same day uka unatothitathiitha ya gutigira ati na ndini kwa nguku inene te itwethira kendaia riu cia kinya ugu ile one day onde twambagiriria the first step cia kinya nyomba twaruta from the boxes we just make sure it is sawa tukanenkera liquid paraffin and some antibiotic kenda ciambiriria kuruguka mumero kenda ivota kuria then maybe after an hour or so tukacienenkera irio so that is the process nigu twambagiriria so after that no katukathecaga irio na ndawa riria redu ni twithagirwa twiritwe ni tutraina kwa magatunenkera program the feeding program ni program ni no tufollowaga tudelatahia na kumira una ndi tuchitwo ijire tukuja twantukwembere utumenyera wita ate gutuchinchiria bya kuria na nkuruki gutigira ati tuchwito utetu tukethia tugikwa njireni riu tumikaga sure ndawa iria turi suppose kunenkera ni tukunenkera na in most cases tikusaka muno maybe kamwe kana twiri ina mbokete like 100 kavota kugua kamwe kana twiri 200 tauta kugua twiri something like that lakini they need a lot of care first and foremost they need a lot of warmth twakomorua tunenkagira the same day koguo ni need a lot of warmth riu no mwanka kwithira kwina stima ya ultra sound ya to make sure it is warm the room is warm always. Number 2 cleanliness no mwanka tutherie room enu always kenda gutikethira kwina giko kenda nguko na site karware no ntongo kwimwe karwara most likely ka infectiru singi riu no ni kawira kethagirwa kali very demanding especially the first 2-3 weeks yeah ri na nemere tujuria mweri riu after a month you can be sure riu to most of the times tukatobora tutethwa tuna problem no after a month yeah na tukona wikirite maranda je chinche unyumerita ringana kana maranda je ijotetherie ni mwena gwikira warmth riu ndikagira no twa warmth kenda no tuguku gwakwa ni gukorogere gutikethiro ngukuitikagwa twa ni mbevo riu tukekira sawdust kenda nguku igekala iri sawa tucenjagia after every 2 days guke ikethirwa citururite gukethirwa kwina igeturura rose kuguku ringi ni tufosaga guchange even after a day lakini we always prepared don't tureka tusaragia soda stiria mingi tukaiga so that we are able to change yogo lakini muno tutithagala tuna such a problem no tani ntumagira automatic drinkers leu na nguku cia kwa ndo ndi na kana nsiruria rutheru ndo ni ruma straight from the pipe teka twekagira na njara you know yukaga automatically ko ikothambia buthambia yake yes na riu kiri urithi bubu akwa nguku no tutukona sirita na stage ntiye kethira kawina onde nguku ifurwago igitare onde kenda withira ukirithia kuma tutu nini gwita tutu nene ni mpethagwa ndi na maria ninkiuka ni established customers makwa na ni magiraga nguku almost on a daily basis riu no mwanka ninki make sure all the time ndina nguku until one time no mwanka make sure ni na nguku ira machua na riu no mbikaga in stages ira machua nkethirwa ndina singiria ili almost so I keep on like that riu ndabota kwithirwa ni like 4 groups cionde cietererete imwe ikiuma imisengi ikethirwa irinde yeah like that na kiri murithi wa nguku no tugwe flora no menyekanite ntereise chukana urithi bu njigene mbi muno withirite ugitegera gutigira ati customer baku bageta na mbere kwithira bagetera flora batiumara betera murimi ungi leo nimera ko make sure my customers are satisfied na services iria nkomanenkera and by service I mean nguku iria ndimanenkagera nkenda ko make sure they of high quality. Number 2 ni constant kutinde at one time ninkienda customers makwa maturanguko kogu ni make sure that sionde ni nanguko at any time rire mankienda kana ni muthenya kana utuko they are sure makona gwakwa na kiri urithi bubu nguku ibwithirite bwina challenge nyingi cirio tije umbite kwithira overcome atekethira go kwithithiria irio
kana natawithirite ukithithia ivyo ni kanguraga na ni a bit expensive lakini no ntore ndi ndaigite wira uyu kando ndento mba kubinga na kangathi na mbere hopefully maybe the time maybe price yabota kujiende panini lakini for the time being no better this maybe yeah na kiri mantu jajoriri bwanguku imbi muriri muno abatere kuthira gitegera tigira muno mantu jonderu no rumira mantu janda ebwendera ne changamoto ba kiambere muno uredi unde ni kiambere ni utheru ndawa na irio physical the idea of good quality nonto muntu akaba irio ile ite quality ria mbega itiuka wega don't need to expect akangoko by the time we give 42 days no it is supposed to be at least 2 kgs and above it can be less than that na most of the customers mendaga ngokwire at koguno mwanko make sure the fintiro gutumira ni kora ye ni urithi buriku bungi withirite ukithithia na kethira nguku ici ithirite igi support urithi bungi kana nguku ici ithirite igi support ikingi kana chiongo ici umbite kwimenyera nguku ni bataga kwimenyerera ni ici supportaga ni bando ni ndithagia ng'ombe na ni ndithagia ngurwe lakini nguku ni bataga we sustain ni bataga kumenyerera irio tukugura na ndawa igatuika nacio ikuigurira riu bora turothaga wistira yuma guku kwa nguku pamwe na wistira yumaga kwa ngurwe na wistira yumaga kwa ng'ombe katumixaga tukamix in somewhere ni tuthondekete kirinyaga kinene riu tugekira cionthe vamwe tukamixi then ni tutumagira in the shamba na ndina ngurwe na ng'ombe bigekira tukira vamwe riu ikamixi and it's very good ndithagia wega muno na demand is very high nonto nimbotaga kwendia even at any time ninkwendia rori ta 2010 na rori mukendia te ngiri 15 Kongo ko siku na sara at the end of the day farming kote asara because even the waste ira tugeta waste you still make money out of it no kona mbio kona and then there are not big monies lakini no tethagira bangirite kogu it's a plus na kire urithi bwaku tukona wina ruji rurungi ina witete ruji na muno ntere icio chuka cero bari tetherete kwina ruji na tuthithire gutigira ati no kumba kwithira ukiona ruji no tubothe rubura tona wina bu kire ng'ombe ciaku kire nguku na kinya kire nguru apart from the rural water supply that tutumagira which is not very promising ni sinkete another 2 boreholes so that every time can make sure nina enough water cia go clean huko nento gintu tanguko nkinyagia ngoro nkinyagia ng'ombe ni ciendaga a lot of cleanliness utheru wa iguru muno kogu tote muntu akagaru ciari na wira toyo inkigwiri stress ya iguru muno kogu no insinkete 2 boreholes so that in case ronse roro water ukethira ruteku bando dina ronse ko ori kunywa ruji rwithagira rwifua kuma tapu ukara uruguririte ora cianyia igeta na mbere kuthirikira ukiongereka na mimbi urithi bwaku na urithi bura twarithagia ara mbere ni timbize kinya ko ni bwari na tugoko twirite kwithirite wonete bwino guni bubwingi na murimi atigwita asara ni urimi toyo ndotaka wa nguku cia broilers anonu ndotaka wa layers unde ni monaga ni ukureta katuge wina ka profit maybe the margin tenene muno but wironi utethagira uri wa sara at least muntu ni onaga ka profit na watabura ngukwiraga ndambiririe wiro uyu ndi wirani in preparation for retirement and I would no amende ku encouraging kigia maria kana antu maria mali in the civil service or any other employment ni wega kwibanga in good time kenda rita muntu akathi retire atikagwate stress ya kuria ni wirole kwankiga kana ni biashara ri kwankirotha nonto by the time ni ukiokia early retirement ndali very sure wirole alinkenda kurotha na ni bunduthaga and I'm happy ni ngikena na kire ekuru ibaba ingi botegera bakona flora ore itete ngugi ndongi na bagwiri ugwe andi nguko iciaku kawitarahira mathabu ja ontuko birabe kare monka ntukwiro kambirie kwendia kana na tugatigira ati nguko utachirumire bibinge ngucoka wambire gwitasara
riu rita muntu agakwambiriria farming ino ya nguku no seek some guideline nguku kuri buria iri guide from day one. Nguku iri one day iri fatira kuri a certain like 6 grams, iri 2 days ikalia 8 grams. Riu nitungaida kwa muntu ni anenkagirwa kabrochu agakukonia buria batere kuri kuva na uka for that procedure matunenkerete itikiwe na asara nundu nguku iria nene muno teno itibatere kuiwekeria more than 140 grams per day. That is the highest amount. Kuri uko thimaira kiwango kira wikaira kulingana na kinjira wikirite nguku ningana ukamenya nundu ani nkumenya baina nguku igana rimwe riu ino ni iria nene nkauga 100 nkena uga times 140 nkena menya ni kilo cigana igekirwa guku koguo igita ujuka nguku igana ukinji ugekira igana lakini mbokaje bits of 200 nkena kira 2 kgs na riu kiri mantu janya kujorithi ugwe wi mwikuru wi nyino twana na wi mubiashara na wi murimi na wi murithi ngugi cionthe mana no ithiritwo muritu ngugi bando antu batoriru ugwe no bokuringira thimu ithiritwo ki balance mantu jajonthe atia kiri mture wenda kwithira kiambirio rithi bona mimbi ngugi newe na kwenda kinyawe kwambiriri ta ugwe mapema so ni kuringana na buria amonete muntu ni akubota ku balance nonto gintu kiambere muntu the most important thing ni kwibanga nonto tekande nkiuga wera on rais muno rira muntu akwambiriria nonto muntu no mwankambiririe kumenya wambe othome umenye buria wira nurutagwa before practice. So by the time ukiuka ku put into practice already we know how riu ukavota ku balance umenye wethirwa ni nguku uria ukacibanga wethirwa ni nguru but ni wira witha already demanding no wethirwa ni anokethirwa ndi na ntuma wira no mwanka ni nkimba manage I manage them in a way wethirwa ni muntu uria kuruta wira guku kwa nguku no mwanka ni mutirene amenye nguku ino ibatere kuria iria te ibatere kubewa ndawa ri na mauntu mau monthe muntu uri kwa nguru the same kwa ng'ombe the same riu at least I would say riu ni takanye ni the overall manager lakini muntu wali manage line yake na kiri ngugi kuyonthe mana ndira withirito kirithia ugora kire uthugania kiume kimwe umarite mimbi ugeta kiriana baku kethira be kuraja kana ugeta kuriungira mucore ngugi kure umba kwithire kari. So far so good nuntu antu mara ndena mo nimbikarite namo for quite some time nuntu tantu mara nambiriria namo 2016 bando ndinamo no makombitira wira na riu mau ni matikire experience actually my experience very good and ankethirwa ntiku utithirwa kwina problem but still nuntu the passion ni yakwa nuntu passion ni yakwa ankathie ntibota gwikara nja muno nuntu nkegua nkenda gucoka wirani wakwa ko muno ntu boibo tonyire ndene kumarira umire ngugine na ndi nere party ya utoro bwaku ko na ndene ora wokera rukire themwe uitete obisi bwaku inde ni manuntu riu and actually nuntu kwata kwithira kwina challenges like maybe during the night or anything riu mendaga in the morning by 8 nkethirwa ni depotete baba mugundani nga check mauntu monthe malisawa kwa nguku kwa ng'ombe kwa ngurwe ka make sure everything is okay riu ngacoka ngekara ndi wethirwa kwina mathabu maybe nkwenda kunindi kubanga kabanga wethirwa kwina orders nkwenda kurutha cia irio no ni nduthaga so at the end of the day mbithakirwa ndi very busy just as busy watari buria ndari wirani ko akirie kubande tambe ya kunogoka bado na kire nguku ici yaku na ndi ngugira withirito gitithia na mbere ya gutigira ati no kubanganio size nguku ntije ukenda kwithira na ndi mtu akirithia nguku kaithira ita cia kuria mweri jwena ta ici na ndi cia kucia nyama mtu abatere kwithia akiambirio rithie gitaringana kendethira kwendi riu muntu akibanga wira uyu in his mind or in her mind muntu abatire kumenya nguku igakora within 42 days kogu by the time ukiukia nguku day 1 umenye after 42 days ukethira ukendia 42 days yes, mweri jumwe it is 1 month and ko nguku ici na mweri jumwe and 2 weeks kogu ethirwo ni gintu ta marketing muntu tikakambiriria rira nguku igakura rira ukaiga nguku rira ukambiriria kwira ntu ndina nguku nkengwa nkendi after 42 days wambiririe kuma prepare so that by the nuntu nguku ino ikavetukia india iria tubatere kwendia kaikire asara inkethirwa riu ni kaikukuretera asara
koguo no batere kubanga in good time ukabanga by the time ukikinyera kwendia you might wata kwithira nginya ni wendetie na mbuku lakini ilivo ukimenyeka ntukio yake no muntu rekaga ukakugera ciake utwira nguku ire nyingi cia broiler cia ntuku 42 na ndi muntu ni thina iri kwethagira agikurukira na imbi nguku icia nyama muntu ethagira akiona mathina ja imbi jethagira jari njirene imbi thoko bya kuria problem ira nene muno muntu akiona ya mauntu mama broilers no akanaga akarega kuona market nuntu after 42 days nguku imi batere irio iria watarite from the word go ibatere kuigwa ikithira that particular time riu ukethirwa utionete market riu kuma bau ni kaigatumira mbeca extra na in that case guti profit unkemeki koguo marketing ni very important na nikungukaga marketing utibatere kurutha ntuku iria nguku cia kinya 42 days ubatere kwibanga mapema kenda nguku ikinya 42 days ukamenyaga wethirwa ni bantu fulani nguku ikasirwe 10 baba ikasirwa 20 ikinathira kono mwanka mtu ethire ari na ethabu tara exactly utigira ati no menya nguku ciaku na ro ciakinya gitari na gachinchiri irio bibi bikirebi riu inunda cio nitwithagira tubangite weka muno to irio iria tubecaga cia broilers the first 14 days tubecaga iria itakwa starter mash for 14 days then from day 15 up to day 42 tukaba finisher riu in between bau nitwithagira twina ndawa tubecaga the first week after day 10 nitunenkagira ndawa itagwa Newcastle ikanenkerwa then after a week ikanenkerwa ingita kwa Ngumboro then the last one ikanenkerwa Newcastle after exactly 3 weeks then after that gutenda waingi na nguku ciaku ikethira ithongite icia flora na ithongi kaumana thoko ni ithongi cio cienda cio na kwi muthemba jungi jwa rangi ingi kana rangi cio ndi cia white so far ndi thikini ni cia white so far from that time ni on then they tukinya ira nini tuona ikagaruka rangi kareo riu kwina iria cia layers ni cio cia different color ni cia another color lakini broilers most of them ni white na ntobanja yaku mimbi kwe wewe thirite akenda mantu jorithi ntogwa na ndi norumire credit bangu go thirikari achokotegera mantu jorithi mimbi kwe mwana okushiritu omwe kere mantu actually two of them lakini in general ciana ciakwa ni ciendete maundu ma kurithia lakini libora mari wirani riu matibotaka kurithia in a big way but one of my sons my second born unne murithia kabisa unu muno arithagia ngurwe nginya ni arithagia nguku lakini arithagia improve kienyenji in lunch quantities amberia ngugera ngina kinya weno ngugi obisi kana ni ngugi obisi na tawire kurubangi mubango ni jwankatha cietu mimbi mwe kurura gutegerete na kona oi flora to itawe ngugi ngekauga flora inkona na ciumite na mantu jajorithi na tawire bangi baraba tutegete kurubonaru niyo ninkenda ku encourage especially ekuru muntu akethirwa no aende kwiga wira toyo ntienda kuga ni wira mumo muno nontu nimbitete na nimbotete na gutena except ni commitment ya kwenda kuruta gutena untu livo mumo muno koguo niyo no encourage muntu ri unkithirwa kenda kuruta wira toyo in case muntu akenda kwigua kuona experience ya iria ya muntu ri uruthite wira ningigua ni readily available muntu akenda kumbariria no ambaririe no amburie ciuria kenda tubota gutethania bura tunkibota no bae namba bakugurire nguku muntu uri unkithirwa akienda kumbariria any time of the day or night mbithagwa my number telephone yakwa ni 0722 84 2986 0722 84 2986 riu ni available kwina ekurumairie ino yetu mkumenya mambire rite wiro uyu nuntu wa experience ya ndi kuna ndamathomithirie na nitwaranagiria namo na nitutethanagia koguo muntu ungi onkienda wira toyo ndi atiambiritie karibu sana turute wira tutethanie thank you Flora thank you so much
Akiwa ngogera Flora ethirite akirita ruterero nthiguru na ntere cionthe mani urithi mwe bwa nguku burethirite agitithia na mbere kuthithia nterene cicia iku na kinya gwa mwekuru no wite na mbere kwithira ugitigira ati no gwitithia na mbere urithi bwa nguku urithi bungi ukiwa nguku cia mweri jomwe ukambire kwithira ukiona mbeca ciaku ciringi 600 kirika cika mwe karogurite na ciringi 100 ngakondera tukububwega nini waku makeno matiri eta na mbere kwithira ukia mwekuru nkatha ndene itura riaku na nkuruki gitugende nja yaku.